Kajimple nakashiti Paulus Bukut Shiki Kristan Harum Kalenong bahen riu kadkhat kabakat ar Hadu bakat pra Wadsha baka pom Kansan sya rekamet bayab jongpi Bat bakin pen kok ngo epi haki jingko abrai jongki Wat aili ki tukhat met jongpi Hakapop bakin longkum ki atiar jong kajing boman Henry to IT aladi haublay kum ki brew ya ki balasay na kajing yap sya kajing im. Bayo terwai ki tukhat met jong pi haublay bakin longkum ki atiar jong kahok. Naba kapom kanam don ya kabor sensyar halo jong pi. Namar pim long hapo kaan Henry hapo kajing ai. Saka ipan hatu ngin le pom namar bang yem long hapo kaan Henry hapo kajing ai. Dalelay ruem. Pim tip mo balada pi IT aladi hanu kum kimrao bako ngu pilong kimrao jong utayaw ba pi ko ngu laki jong kapom kabayalam sya kajingyam lani ki jong kajing ko ngu kabayalam sya kahok Henry ay ngu yaw blay bamapi kibalalong mensua kimrao jong kapom pila ko ngu nadu kadonod iya karukom jinghikay hakabala IT pi but enda haba lapalay na kapop pila kalalong kimrao jong kahong kaktien jong utray kasam kabasispa arpusaw kajingirap jongi kalong hakakerteng utray nadaw utray ladon hakaliang jongi toki Israel kiniong nadaw utray ladon hakaliang jongi men baki pait benriu kilayeng persyaingi jikin jin dalangut im yengi habalap penkelang ya kajing bitar jongki kajing irap jongi kalong haga kerteng utray degi kinjin dalangut kaliyengi kalat-lat kinjin dalatalep yengi halor kli jongi kinjin dalasalat ki saw long balkarku utray ubam syam la IT yengi bansya kta haki beniat jongki kajing irap jongi kalong haga kerteng utray kajing jongi kum kasim kalalay nakasaruya onong riam sim da sisya kasaruya lapan pra bat ngila herson kajingirap jungi kalong haka kerteng utray bala tau ya kabeneng bat ka kendo kajingirap jungi kalong haka kerteng utray kajing pulina ka gospel bakut kat kum Lukas kalenong bakan ar kat khot life kundai hedu basaw pra Jisul ong halaki sunran to tip ikani baladaw traying utip lepa ya kapor bonong tu uwan unjin dal apira bad unom i nyala kaying bakan sya prong piru pidei banlong ki balakre namar bokun ubreu unwan hakapor bapimpoi perkhan petrus laong kotrai mekren yakani ka parsi nakabanta jungi ni nakabanta ki briu baro Turay la jubab uay utaw syakri ubala mansania. Bad ubastat hauba ukan rat jungu IT ban peniyay. Ia ka yeng kasem jungu buundob ay ikiway pat ki syakri. Ia ka baha jingbam jengki hakapor babiang. Suk uta u syakri yauba ukan rat jungu habawan pai unlap baudang le kumta. Sisya nga ong hapi untong yau ban peniyay ikaspa kahajar jungu baro. Henry ladaw taw syakri unong haladi ukan rad jonga undang slem banwan pad unsdang bansyo iki syakri pad ki bad syanrang bad kentay bad ban bam bandi bad ban buan ukan rad jong utaw syakri unwan pai hakasngi ba kmi lenti yau bad hakapor ba tim bad pensyutom teng yau bad pa yau lang bad ki bamngay Bat yaw taw syakri ubala tip ya kajingkwa ukan rat jong Henry tre ban penkre. Ne ban le kat kum kajingkwa jong unngad kajing sempan kabajur. Henry uta pat ubam syam tip ba bat ule ya ka kabadawa jing sempan unngad kajing sempat ba malu malah. Tekat hauba la shibun na endawaru shibun banahuta hauba ki brew ki lapan kamti shibun kin sa dawaru kambon
ke gospel jong utrai